Niko hapa Kitale sasa tufundishane nanyi. Maana watu wengi wameshinda wakisema Mungu ako wapi? Hatumuoni Mungu. Hata tunateseka hatumuoni Mungu wa kuweza kumuomba. Neno linasema wasi ya kwamba hapo mwanzo kulikuweko neno. Nalo neno lilikuweko kwa Mungu. Nalo neno ni Mungu. Utakuta ya kwamba mtu ameshika Biblia kwa mkono, lakini pata anauliza Mungu wako wapi? Na Biblia inasema neno ni Mungu. Na ili neno liko ndani ya Biblia. Maneno ambayo yameandikwa katika Biblia ni pumzi ya Mungu. Na hii pumzi ya Mungu ndio majibu ya maisha yetu. Kama unataka kujua ni ukweli, hebu omba Mungu chochote alafu fungue Biblia mara moja na usome maandishi. Kama we ni mwanaume soma mkono wa right. Kama we ni mwanamke soma left. Utapata majibu. Na kama haujui kufafanua, patia mchungaji yote mwenye anaweza kufafanua, atakupa majibu. Kama we ni mzuri ama wewe ni mbaya, atakuambia. Unajua watu wanatarajia Mungu akuje full. Hata enzi ya Musa, Mungu hakuwa anakuja full. Alikuwa anakuja kwa upepo. Kwa sababu Mungu akikuja kwa full, utatimua mbio, utamuachanisha hapo. Hautastahimili kusimama. Maana nguvu zake ni kali. Ndio maana Mungu anaweza kuja tu kwa upepo, anaweza kuja kwa kitu chochote, lakini huyu Mungu ako ndani ya Biblia. Biblia ndio Mungu. Na Biblia ndio majibu ya maisha yetu. Utakuta mtu hata akipata kipande cha Biblia kwa barabara, anakanyaka tu akipita. Mwingine anaokota anaendea kwa choo. Na juu ya kwamba anaenda kutupa kwa choo pumzi ya Mungu ambaye ni majibu ya maisha yake. Kwa hivyo tukipata hata kipande kimeanguka, okota hicho kipande, peleka nyumbani, uangalie ndani kuna maneno, na haya maneno ndio Mungu ambayo unatafuta katika maisha yako kila siku. Mwingine anafungia Biblia kwa sanduku. Anaanza kuomba, anasema mimi sijui nikaje. Na ajui anaomba kwa hewa kwa sababu amefungia Biblia kwa sanduku na anaomba tu maneno tu bure. Patala ashike Biblia aombe Mungu, aambie Mungu, nataka unifanyie hiki na hiki kama ameshika Biblia. Lakini ametupanisha Biblia huko. Hata mwingine amemaliza hata sijui miezi ngapi, hajawahi hata soma Biblia, hajawahi soma neno. Kwa hivyo Mungu naye ananyamaza kwa sababu hakuna siku amewahi kuchukua Mungu akamkaribisha karibu pamoja naye ili akampa hoja zake.